Ogai mar Wiper Kalonzo Musyoka okwedo tend Kenya Kwanza kaluwore gi meko mar jakedne ratich oganda Boniface Mwangi odhiambo manyoro. Kalonzo koni meko mar Mwangi en okang' ma sirkal temo tiyogo e buogo ji makwedo yo ma telo masani tayogo piny Kenya. Wacho ni okinde madirom 100 oikre mar kedo ne ratich Mwangi e doho ka giwacho ni ok gibi weyo wachne odhi kamano. Mwangi nyomaki kod okwach kich ka itude kod timbe manyalo makelo njore e pacho ka. Lakini 2027 kwa sababu tumesema ni one time, siku itafika Wakenya wataamua. Kwa hivyo wale ambao wanaambia ati Kalonzo ingie kwa serikali, hiyo tumesema si Kalonzo Musyoka ndio presidential candidate 2027 ndio anakuwa rais wa nchi. Wamemkamata Boniface Mwangi tukiwa hapa na serikali ya Ruto. Uvumilivu umeisha. Wanasema enough is enough, but as I say enough is enough, they do not recognize that they are putting this country into serious disrepute internationally. Hii sio mambo ya kawaida. Kwa hivyo mimi naamrisha mawakili wetu, kwani kuna kasafari kadogo, mawakili wetu, Jumatatu, there will be 100 of them to make sure Boniface Mwangi is out of jail.